Шыв бара себе шиханна объектсене кыжал чулдалық вәжеттен шуда илтеп дермелі. Халлихе шерзагырын билікішне инвентаризателение. Эшлемелік пор, күнбеге правительство жүргінже иртне лауыра калашырыш. Онда кире шахазан, прачкав, тыва ялдары хезенже, варнарба шербе хуладары хезенже, тада шубашкарба шене шубашкар хулызенже, пурлыға мүлі шудалыне дешкердеш. Шуба шиханны ытыйдывать все ярыштада. Шыв парза драган да тухаган объектсене малашне пірліхлі регионды оператор бұқсадары. Халі візіне инвентаризациялеші. Нумай объект тұрымы ябық. Республикри районзенже шывба тевестересі ергелі пурнышландар тезень тұқақланма девет. Малдан лаза балартындырық юза вертерме шырвунжиджин миллион тла тенге герлі бұлайд. Ларура жавынбегех шымырлебе уладырды шывба тевестереген объект 7 мүнле шлене де тишкердіш. Пырық 7 кивеліне. Шавнамай уладырда да шымырлереде юза вертерме 2 миллиард тла тенге герлі. Тебір чырмавда бур, хулазине живба девиштереген теп порохсем шумне сакуна пыса сыбыны теслексем бур. Пухунызем ергене бысызине чук уйхечен тупса балартмалыне галариш. Эрнегларым вали Алексей Зотиков, Павел Ритков.